Assalamualaikum lan ge pau khat tanga dum na higi madrai di ngarang ge sokhar yauri sida ngahi ge su yauri madu punna apul bidam ge ta hanjar ma ge mayam da hojik to Iraq ki taraf ta gi drone attack tawi sai ayuk waida madu drone do attack tawi Israel gi mathak tani capture khirja adu ga loina na ngarang do na bu US amasung UK na manrega sana hari mafum sida Yaman gi adura sum khoi yar strike tawki adu hoji al Qasim gi taraf ta gi lan takibsinu makhoi gi Israel gi military D9 bulldozer hai mathak tura RPG cell amasung khujugula yamna kanna kapchal gi bai pawam lai adrai di somna bu ekhoi gi natib al hasara hari mafam si settlement sida Al-Aqsa Brigade na 107 rocket lab tamakai capture ke soidamakki soklam gani soidamakki madu sokpagi pawdi adum phangi aduga sibalakpagi pawsidi mayam daina bar har sini makhoiram dai sibagi pawsi thoklakte hoiram da soidamakki siram gani karigai di makhoi da hujik lanmi mi lising ni fu humfu marfu rom ne hujik mathau tare che sokpa natragan utek toiba kongai mi yarum gani aduna ni adu amba makhoi na lanmi mathau hujik makhoi ne record tawriba hai adre di somdala age Al-Aqsa na madre di West Bank da tuba saru mafum jirasu machine gun na lip mahi capture ki madre Al Quds ta lag lage Al Quds brigade sine kam to rab de detonate ya khoi ki explosive lei tarane pokhai ningai adu thamlega khoi ki hoji ki West Bank ka bahari be city sida tuba sarbe city sida mafam sim khakta tani ayam doji lan tare se Al Quds so Al-Aqsa su sida adum pokhai andna madre jenin da so sum machine gun adum kan firing tawbagi adum pause adum lai adre di Al Nasir brigade sinabu sinasu Kisufim side hari sida military mahi Israel gi military ya khoi gi side ni Kisufim hari be side se khoi gi military leifam IDF leifam adure su 107 rocket se tat tamai capture ki madre di Abu Ali Mustafa brigade sina masinabu join person Nasir Sala harib siga brigade siga join person Kisufim sida kanong gi mathak tam khoi gi IDF ki military mathak ta rocket leif tamai capture ki madre Martyr Umar Al Qasim force sinabu kam tawrab de target tawraga Israel gi force ta Netjarin exercise zero mortal ya khoi gi mortal leitrana utongum bado adu lep tumi khoi capture ke hoji ki kanam sida Netjarin sida madre di Hizbullah gi taraf ta gi amagla age Hizbullah na Khaybar series Hizbullah na yam sathina hoji kanong gi mathakta ya khoi gi Haifa gi mathakta madre di makhoi gi base leiduna Haifa gi madre di Israel gi air force ki madre di makhoi yum leibdo air force ki housing adre di air force ki technical training center madugum be school adura Haifa sida साथीने से कैप्सूल के हिजबुल्लाह की तरफ तगी अंदर खैबर सीरीज से न कराई कराई कैप्सूल के मलम मिलिट्री या कोई की फैक्ट्री मलम है ने लैसी कानूनदनी या कोई की हैफादनी मस्जिद सु मिलिट्री फैक्ट्री अंदा यम साथी ने मखोई की खैबर है वे सीरीज से लेप तो में कैप्सूल के अदरे सो में तेल अबित सु कैप्सूल ले मादरे दी अमने वो सफात बिरग हर वे मिसाइल से मासी न सो दुम कैप्सूल की कानून की मथकता इजराइल की मथकता madre di somdala aigana bu sin arang gide tare hoji harakadur sin arang ekhoi gi Harmos 450 drone har bu madu kanamdu missile na Syrian Hezbollah na से lau thamni 450 drone do Harmos to adu Israel gi madu gi kanam do hoji ki drone se madre amag han target to makhoi Jibulun military industrial base ta Haifa dani ma se su barak rocket har sin Hezbollah na target to adru su capture ki adre somdana abibim settlement re so dum capture ki asum to dana Hezbollah na capture kre singarang gi mitta madre ngarang na higi yami Kiryat Sumun adre di Baram adre di somdana bu Nahariya madre di Malot Tahsirin Kiryat Malut madre di Meron sine chingba mafam khuding da rocket amasung madre di drone na adum attack taw ke Hezbollah gi taraf tagi left makhai madre di Iraq na su capture khibagi pawdo adum thoklai hoji ki drone attack ki do adum tawdana Israel manung chida left bi da hoji lanche adum tawri ate tene ma do hoji ki Hamas ki Qatar de tan thokpagi wadu adum manung dal lainari kariga bi clear oin wa si thoklak tri hoji phoma khoi bu thok khari bra karino karam no hebdo du mayam daina khangan jeresini adu statement budi adum macham cha lamni adu ate channel da di tan thokre in thokre thom thokre adu tawkhra ne mayam mi na ai ne bi adu yam kainun na te ma khoi ju musalman desamni adu soid makini he heng sida adu su paw final am phangani ado hojik ta men maru warsi Israel manung du makhoi gi lanme si sutin wal aduni hojik ki moi paresani se ek number moi gi paresani se aduni du wal isina di mayam khamgana musu yamna lan ta khipsire makhoi mi am tor su nan thoklam loi hapsi kanam ta hai bi aro su yamna kapchal khipsire gulli am khakte ma thawni mi si bahar se nongmai gulli am khakte ma thawni adu mayam khangi duni adu soidam ki siramgani sib duna bu mi lising humfu marfu ma thaw ta haina hojik laudana makhoi da teacher oi ba madre di school da
चाउना अखोई लाइक तमखलप अदुम फार फारगा IDF ता होजिक ट्रेनिंग गे मोय हपचलिमनी अदुनी मादु नसेगी पावसे फुल अपडेट नि मादु हरोला मगै पाव मचांग पिजरके हरलगे नरबु पर्सनल ओइना YouTube चैनल सिगी ओइना पाव दु सेमजरके नुंगाइते बखरमसु फोंदोक चैनल नि मयम दा तुना सिगी सिरे लोइजरे अस्सलाम वालेकुम।